Ese yewe muntu waruzi ibihugu byo ku isi bidahuza umwaka? Kurikira iki kiganiro kugeza igihe kirangirira kugira ngo nkubwire ibihugu bidahuza umwaka kuri iyi si. Nge ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Tuyizere Jean Dodier. Ku mwanya wa mbere ku bihugu bidahuza umwaka ku isi turahasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabizi ko ari igihugu gihambaye cyane, umurwa mukuru wacyo akaba ari New York. Kuri ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu mwaka w'ibihumbi 2025 nk'ibisanzwe. Ikindi kandi murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu gihambaye gifite imbaraga cyane cyane muri tekinoloji ndetse n'ibindi bitandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu bari mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Ethiopia. Murabizi ko ari igihugu kibereye ku mugabane wa Afurika, igihugu cyiza cyane, igihugu gifite iterambere rihambaye cyane. Gusa mbabwiye umwaka Ethiopia barimo kuri ubu watangara cyane kandi wanatungurwa cyane, wanakibaza impamvu ese kuki ibihugu bitandukanye ku myaka koko. Kuri ubu mu gihugu cya Ethiopia bari mu mwaka w'ibihumbi 2017. Mana ishobora byose, biratangaje cyane pe. Kuri ubu muri Ethiopia bari mu mwaka w'ibihumbi 2017 kuri ubu. Ese yewe muntu biterwa n'iki koko? Iki ni ikibazo buri muntu wese akwiye kwibaza. Ni ukubera iki ibihugu byinshi biri mu mwaka w'ibihumbi 2025 ariko hakaba hari ibindi bihugu biri mu mwaka wa 2017? Ba interested utanga igitekerezo cy'ukuri. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cyiza cyane bita Nepal. Murabizi iki gihugu kigira imico gakondo ihambaye cyane, imbyino ndetse n'imyidagaduro ihambaye cyane. Ikindi kandi usanga bafite inzu z'imico ya kera, bubahiriza inyubako z'imico ya kera, usanga arizo bubaka gusa mbabwiye umwaka iki gihugu cya Nepal barimo wahita utangara kandi wanagira ubwoba. Kuri ubu Nepal bari muri 2082. Mana ishobora byose. Ese yewe muntu ni imico y'igihugu ibitera cyangwa ese ni ibihe cyangwa ni amasaha? Kuri ubu ngubu Nepal bari mu mwaka w'ibihumbi 2082. Ese yewe muntu biterwa n'iki koko? Biratangaje cyane pe, biratangaje kubona Nepal bari mu mwaka w'ibihumbi 2082 kandi ibindi bihugu biri mu mwaka w'ibihumbi 2025. Gusa ushobora gusanga ari igihe kibitera cyangwa se amasaha cyangwa se umuco w'ibihugu. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu cy'Ubuyapani. Murabizi ko iki gihugu cy'Ubuyapani umurwa mukuru wacyo ari Tokyo. Ikindi kandi utamenya muri iki gihugu kirahambaye cyane kuri tekinoloji ndetse n'ubushakashatsi. Japan is best country in technology. Iki gihugu kirahambaye pe, kirahambaye cyane. Gusa icyo utamenya mbabwiye umwaka iki gihugu cy'Ubuyapani barimo wagira ubwoba kandi wanatangara cyane n'ukuri. Kuri ubu igihugu cy'Ubuyapani bari mu mwaka wa 7. Imana ishobora byose. Ibaze gusanga ibihugu bimwe na bimwe byibereye mu mwaka wa 2025 ariko Ubuyapani baracyari mu mwaka wa 7. Ese yewe muntu indi myaka yagiye he koko? Ese nibwo bagitangira imyaka? Nibwo bakiza ku isi koko? Ni ikibazo wakibaza. Ese ubwo haciyemo imyaka 7 baje ku isi koko? Ni ikibazo buri muntu wese yakibaza. Gusa Ubuyapani bari mu mwaka wa 7 n'ukuri, mu gihe ibindi bihugu bikomeye ku isi ndetse bituye ku isi bari mu mwaka w'ibihumbi 2025 ariko Ubuyapani buri ku mwaka wa 7. Ku mwanya wa gatanu turahasanga igihugu gihambaye cyane bita North Korea. Iki gihugu murabizi muri tekinoloji ndetse n'ubushakashatsi cyane kirakomeye, ni igihugu cy'icyamamare cyane gikomeye. Gusa iki gihugu mbabwiye umwaka barimo watungurwa ndetse wanatangara cyane. Ese wavuga ngo ni umuco w'igihugu? Ese ni Imana yabisizeho koko? Ese ni igihe? Ni amayobera cyane. Kuri ubu ngubu mu gihugu cya Korea, North Korea bari mu mwaka w'114. Mana ishobora byose. Ese yewe muntu ni imico y'igihugu bagenderaho cyangwa niko baba barabipanze? Kuri ubu North Korea bari mu mwaka w'114. Ibaze nawe
iki kibazo. Ibindi bihugu biri mu mwaka w'ibihumbi 2082, ibindi biri mu mwaka w'ibihumbi 2025, ariko North Korea bari mu mwaka w'114. Ese ubu tubare ko bamaze imyaka 114 baje ku isi koko ba interested? Usubiza iki kibazo n'ukuri. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga igihugu cyo muri Afrika bita Israel. Israel murabizi mu mateka ya kera ifite amateka ahambaye cyane, gusa mbabwiye umwaka Israel barimo watungurwa cyane. Israel yo ku mugabane wa Afrika murayizi ifite ibirwi bihambaye cyane, ariko mbabwiye umwaka Israel barimo watungurwa cyane. Kuri ubu Israel bari mu mwaka w'ibihumbi 5785. Israel bari mu mwaka w'ibihumbi 5785. Mana ishobora byose. Ku mwanya wa karindwi turahasanga ikindi gihugu bita Indian cyangwa se Ubuhinde. Iki gihugu murabizi ko gifite imico itandukanye cyane cyane mu kwizera ibigirwamana cyangwa se kuba basenga imana zabo zitandukanye, imana nyinshi cyane bita ngo Shiva. Iki gihugu kirahambaye cyane mu mico gakondo, gusa mbabwiye umwaka iki gihugu kirimo nawe watungurwa cyane, wavuga ko bitabaho. Muri uyu mujyi wa New Delhi barabyubahiriza cyane. Kuri ubu igihugu cy'Ubuhinde bari mu mwaka w'igihumbi 1947. Umwaka w'igihumbi 1947 nicyo Ubuhinde bari n'uyu mwaka barimo. Ku mwanya wa munani turahasanga igihugu bita Thailand. Thailand murayizi imico yayo iratangaje cyane. Muri Bangkok bafite imico ihambaye cyane n'indirimbo zabo ndetse n'imbyino zagusetse cyane, wase kugakumbagara cyane. Ubu mbabwiye umwaka muri Thailand barimo watungurwa cyane pe, watungurwa cyane nkubwiye umwaka ubu barimo. Ubu muri Thailand bari mu mwaka w'ibihumbi 2558. Mana ishobora byose. Ese yewe muntu ba interested, ese ni imico y'igihugu koko kugira ngo bagendere kuri iyi myaka? Ese ni igihe kibitera? Muri Thailand yo muri Bangkok mu mugwa mukuru bari mu mwaka w'ibihumbi 2558. N'ukuri biratangaje kandi biteye n'ubwoba. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu bita Bangladesh. Bangladesh nayo murayizi, agashyikori nayo murayizi mu mateka. Bangladesh nayo murayizi ko ifite imico ihambaye cyane mu mico yo gushyingiranwa cyangwa se no mu yindi mico yo guhanga udushya barahambaye cyane. Gusa mbabwiye Bangladesh umwaka barimo watungurwa cyane kandi wanagira ubwoba. n'ukuri wahita wibaza ati se niyo mico ya Bangladesh, ese nibo babisizeho koko? Uba interested utanga igisubizo gihambaye. Kuri ubu muri Bangladesh bari mu mwaka w'igihumbi 1432. bari mu mwaka w'igihumbi 1432. Mana ishobora byose. Nuko muri Bangladesh bameze. Ku mwanya wa 10 ari no wa nyuma turahasanga igihugu cyiza cyane, igihugu gifite inyangamugayo, igihugu gifite ubuyobozi bwiza cyane, igihugu kirimo iterambere ryihuta cyane, igihugu kirimo ubumenyi nta kindi, ni igihugu cy'u Rwanda. Rwanda is better country for this continent of Africa. U Rwanda rurahambaye cyane pe, abarutuye ni beza. Genda Rwanda uri nziza. Kuri ubu igihugu cy'u Rwanda gitemba amata n'ubu gifite ubuyobozi bwiza bubahiriza inshingano bahawe. Turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Iki gihugu cy'u Rwanda murabizi kirahambaye cyane ndetse no muri technology. Rwanda is best country in Africa. U Rwanda ni rwamamare because we have learned that Rwanda is euphoric, Rwanda is energetic, especially in population who settle in the country of Rwanda. U Rwanda ni rwamamara ibihe byose kuko rurahambaye cyane. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Jean Dodier. Muvandimwe reba ko wakoze subscribe, twikomereze mu biganiro by'ubwenge byubaka. Imana yo mu ijuru ibarinde kandi ndabakunda cyane. Murakoze.